Iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apayag tuyang, manipod nagapu kay jay ilay, di ka mo't matagtagaray. Tumakder, agtugaw, ken di ka makaigna. Ay, apalakman ti Bombay nga ado ti kwarta na. Nagpuskol tinalukot a kwarta iti bulsana. Nakakita ang ti Bombay. Napandita tersina ni Marikwanang addan sa impautang na kin ni Marikwanang. Kaya't mo asawain na panagsinger. Wen siguro at adamot inyawat ni Marikwanang a kwarta. Dayta, ti pagsapulan da kita a Bombay, dito'y lugar tayaw. Agpautang da, iti 5-6. Nagmayat ti kasjay at trabaho, badaw. Ay, iparit na ti kasjay, tuyang. Nangato ka noon ay ti porsyento, ti mabulod a kwarta, no 5-6. Ngam awan ti ado a prosisaw. Basta inyawat na ti kwarta. Agbayad kamutan inton umay agsingair. Uwin mo't kit di ah. No bangkaw, nagadupay lang nga papilay, sakbay ang makautang ka. Naimbaga bigat mo, apong banang. Kastamet, buyet. Ay, imbag matay may kamanan pimasyar. Agpaiso ka di ngawan ni Manong Kwarog dito, yapong. Wen. Saan mo ka di nakita ijay purok ang naggapuam? Nakita ka di na panalawas. Ngamawan matan, apong. Ay, napanan na ngay manan. Ay, agsursur-surmatan ni Kwarog. Uray ko madusaan nga iso ti chip tanod. No nagkita kami kuma, inawis ko ta nagkuyog kami ngay mayapong. Uray inawis mo, no di nakayat ti umay, awan mabalin mo, barok. Agpaiso ka di, anapan ka no nagbirok iti asawain na, apong. Day tati saan ko nga mo. Kanayon mo't akas tati ibagana, ngem di mo't lama kaasawan. Nujak agbid daw. Si kajay kasinsin ni Kwaraw. Husto ak kaday baraw. Una, apong. Apay ka di. Kadwam ka di asimmangpet ni Kwaraw. Saan mo tapong? Kunak no addan ditoy, tawa ni jay lugar mi. Awan pa'y mo't gayam ditoy. Nagsursur nga rod ano kasta. Adda ka di masapul mo kenkwana, apong. Kaya't ko kumati umutang iti kwarta na no adda. Awan ka di ti makukwartam, apong tuyang. Awan nga raw baraw. Ay addaman damagag. Nakitam kaday no ado ti kwarta ni Maribanang. Nakitak met anabnabsog ti pitaka na, apong. Itimbaw nakagimatang iti tinapay. Ado ti kwarta na, apong. Pangikabkabilan na nga'y iti pitaka na. Itirabaw ti tukador iti sala, sapong. Wenno saan? Ijay seledda. Papanam ka day, tumalangkyaw ka may. Kumanita ka di ta kalsada. Inak agirimidyo iti kwarta. Tapno at damot kwarta. Kasano kumangay? Ingka agmula ah, tapno at dailakaw, kita danto kwartam. Huh? Nabambanog akaw na mapmapan ijay bangkag. Jay kumamot sa anak unay amarigatan ah. Dagiti Bombay, naglakat ti trabaho da. Agpautang ken agsingir laeng. Kas jay kumamot ah. Ay, ambisyosa ka may. Pangalaam ko mga iti kwarta nga ipautang mau. Dayta nga rod ti pampanunutag. No kasano ang maaddaanak iti kwarta. Ay, saan ka unay nga garapap? Agtrabaho ka, tapno madan ka iti kwarta. Bayak, ati utag ko itatagtrabaho. Nabanugak nga minan amapmapan ijay bangkag. Sapay kuma tapod no nga adda jay pitaka ni Maribanang nga imbaga ni Buyay. Apong tuyang. Apay nga da ka dito'y arubayan mi. Ay, Buyay, adda ka din ni Maribanang. Apay asap sa pulam niya apong ko. Adda ka di masapul mo kenkwana. Ay, kuha, adda la ibagak baraw. Adda ka di di taunag. Nakitak mo't arimwar itay nalpasan nagkape, apong.
Kasta ka day. Mabalin nga orayek di taunag, aging gainton sumangpal. Mabalin na apong. Ingkag tugaw iti sofa di taunag. Ay, sigay! Ay, thank you, buyay. Makatugtugawak nga mingkal. Agtugaw kayo lang di taunag. Tamapan ko kitaan no napanan na apong. Wan baraw, urayek ni Apong Mau. Awan mo, tinakaparabaw apitaka ni Maribanang ititukador. Ay, amangan no intugot na tipitaka na. Anya ka di ti masapul mo, Mare. Imay na kinayaban ni Boyet di talikod ti balay. Anya ter aramida di talikod ti balayaw maray. Ay kat agdaldalusak Imbagla pagmulaak itinatnatang. Kasta ka day. Ay, kunak no awan ter aramidum. Kaya't kukuma pagsaritaan ta. No kasano amaadaan ta iti pagkwartaan. Day, itaman pa'y makapanunot ka iti kasta, Mare. Agnegosyo ka day, ti kayat mo asawan. Kaslakastan maray. Ang no tersena. Adamat ang tersena ni Mare Kuanang. Ay, kwa maray. Awan ka diti maipautang mau. Tauray siyaklaangan ti mang panunaw. No anya anegosyo ti pangrugya. No pang negosyo. Ay, awan Mare. Ay, dakkel ti kasapulan no agnegosyo ka. Amok nga ado ti kwartam. Alan amaray. Agpautang kamutal na. Ni Marituyang samet di naggapo ditaw. Wen, inteng. Mas awak takayat na kano ti agnegosyo. Ha? Ngam umutang mat kanyak iti pagpuunan na. Anya? Agnegosyo? Ang utangan na ti pagpuunan na? Palpalaran mo't day ta Marituyang. Iso nga ron nga imbagak nga awan kwartak. Ay kasanun no malugay. Ibaga na ka di apasensya, tanalugi ak. Kaslag pampanunot amunamon atokak asirina. Anya kanu nga tinegosyo na? Ay, jakman amukan kwa na. Panunutan na kanupay. Ambisyosa? Anya katag negosyo nga awang kwarta na. Hindi pari badong kuma ati pangalaan na iti pagpuunan na. Pangalaan mo't nga ni pare badong. No, awan pa'y mula na mabalin nga apitin na. Apay asaan ka makaid na? Kaslada nagatel mo, adi mo makudgod. Gapo iti kinaawan ti kwartak, badaw. Awan pa'y maitid mo mo't a kwarta. Uray awan ti kwartam, tasaan ka mo't mabisbisinan. Mangan ka pa'y mait, iti mamitlo, iti agmalam. Kaya't kumot nga ron ti ag negosyaw. Na umaakaw ngagbangbangkag. Anya kumaan negosyo ngay. Amom ka di mo't lang, nga imanihar ti negosyo. Ay kat siyempre apay, tila agbangkag ay ati amaw. Kahit anya kumapay ngay. Oh, di ka man. Na umaakaw ngagbangbangkag kunak lang arudal. Marikwanan, agpautang ka man iti kwartam. Pangan-anwam iti kwarta, Maray. Naumaak nga minon nga agbangbangkag. Kaya't kumut ti maaddaan iti bukod a pagkwartaan, maray. Maday, no pagpuunam iti negosyo, kat utangam. May mayat no bukod mo a kwarta. Pagkunamay. Kasanod no malugay. Anya nga iti pagbayad mo. Imbaga no bukod mo a kwarta. Tano malugi ka, ay okay lang. Mala, ikagumaak man nga raw ti maaddaan iti bukod ko a kwarta. Anya ka di ti serseri pambarok. Nakita ngamin ni Apong tuyang itay dita kalsada, Apong. Kimita ditoy. Iti kuan, nagsubli di balayda. Day, apay ngay nga ta. Anya ti imayan na taapay asaan adimmanhon. Jakman na mo, Apong. Ngam adda nadlaw ko kenkwana. Anya kuma tinadlaw mo.
Kasla ka na yun nakasipsiputan, apong. Itian niya agapaw. Atap mula siguro dayta, Barok. Adda sa baling agparparik na kanya, kapong. Anya kumangay dayta nga agparparik na ka. Papanan, tagdardaras ka, Mike. Nasiputak ngamin arimwar ni Maribanang. Napansamot ijay ayan ni Marikwanang. Kita pa'y kumano na panijayan ni Mari Kwanang. Ay mabitak laang at dalamapan ko kitaan. Sige, ditakan. Asino ti mapan mo kitain na ya? Ni Mari Banang uno ni Mari Kwanang? Ay kumpurmay, agsubliak matladag house. Apay nga tangag dardaras ni Tuyang aya. Papanan na nga ta. Ay, tanawak man no papanan na. Da akong iti arubayan da Maribanang. Nakalukat ti ritaw. Ay, sumra ka man. Adda nakaparabaw apita ka itirabaw ti tukador. Ay alaag man. Taibulsak iti dakkel a bulsa ti dastarakaw. Atay ta, naalakaw na. Ay, rumwar akaw. Tamangan no adda umunod. Kita agpay ti aglawlaw, no awan ti tao. Sakbay arumwarak iti inaladan. Ay, imbaglakit din. Tanakalukat ti ridaw da. Ay, nagkasatakaw. Nasiputak anagga po ni Nana Tuyang dito'y balay, apong. Anya kumangay ti imayan na kat awanak mait. Nasiputak ka nagdardaras nga imunag. Sa nagdardaras matlang arimwar, apong. Ay, isumot lagayam akanayon na kasipsiputan ako nam. Ay, anya nga tangay ti sipsiputan na kanyak. Adda dinamag na idi. Nuado ka no ti kwarta, mapong. Anya nga ti insungbat mau. Imbagak nga do. Tanabsog ti pitaka, mapong. Iso siguro nga umut-utang. Ang, saan samot nga umno ti pangaramatan na. Saan nga tangad day nala na itay dito'y uneg, apong? At, ha! Ay, ayan tay pitaka kon. Ay, inakman kitaan. Ay, Ha? ay na, buyet. Awan ti pitakak ditoy. Dinamag na ngamin idi kanyak no pangikabkabila mi ti pitakam. Kahit anya ti imbagam. Imbagak nga iti rabaw ti tukador. Wenno iti silidyo, apong. Ay, ada ka di parikot. Kasla da sapsapulam dungo. Ay na, ti pitakak iti rabaw ti tukador. Awan matan. Ay amangan no impanumot ija silid. Ay saan? Hanggang nakita ni Buyet nga imunag ni Marituyang itay. Sa nagdardaras mutla nga pimanaw. Ay, Imay nga awan ka? wan, tanapanak ijay tersena. Ha? At danapan ko ginatang. Nakita ni Buyet nga imunag sa rimwar mutla kano adagos. No imunag nga awan ka. Kaawatan nga dagagaran na iso nga imay. Lakit di Ada ka di karga ti pitakam. Adda ijay ti kwarta nga inted mo kanyak intay. Ha? Ada amin ijay? Jay 10,000? Wan, Itaman pa'y paray. Adda ka di gagaram. Ada ka di aramidan ni Marituyang, paray. Kasangsangpit na mo't paray. Apay aya. Nakita ngamin ni Buyet ang nagdardaras asimbrek ije balaybay. Kaya nagdardaras mutla arimwar. Oh, Anya, simrek nga awan tao paray. Tidakes. Mapukpukaw ti pitaka ni Banang. Ada karga na at 10,000 pesos. Ay, mapan ko man ayaban dita silid. Ha? Ay, mapit lang paray. Anya ka dito inaramid mo Tuyang. Kababaeng. Nay. Anya day tabilbilangan. Ay, kuha.
Itad mo kanya kita. Tay sublita ka ni Parintay. Di damot ang mo siya tinangala. Anya, saan nga mo? Nakita na ka ni Buyay. Awan di sa bali ang napan iji balayda, no di si Kalaeng. Asinaw tinangibaga. At na di salas ni Parintay. Amo dalatan na si katinangala. Ta nakita na ka ni Buyay. Ingkay sublay. Adda ijay ni Buyay. Ay pasensya kan kapitan. Pakidanon kin ni Maribanang ti panagkid daw ko iti pamakawan. Apay nga inaramin mo tikas jay, Maray. Ay, pasensyahan kapitan. Nasulisugak gapu iti rikat. Pakawanan da ka di Saanan ang maulay? Pakawanan da ka. No talaga adi mo ulitin. Ikarik kapitan, saanan ang maulay? Naamiris ko amade ti naramid kaw. Ti panangalak iti pitakan ni Maribanang. Oo. Mala isubli kaun kapitan. Awan naksay dita. Ket sure manang. Ay na toyang. Saan mo atagi koan ti saan mo ako kwa? Panagtakaw tinaramid mo. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Agis tambayak man dito, tersinang Maray. Ay, wanla ta agayab ka nga rod iti gumatang Ay katuwan na Maray. Oh, da kayo lumablabas. Umay kayon, gumatang ditoy. At da ka di discount na Maray. Ay, awan nagkuna nga da discount na. Awan discount na. Ang, Maray, da buy one take one na. Ay, awan kasta. Uray buy one take one. Awan, ang nalaka, dagiti gagatangan ditoy. Mga nupatsenda ka itidayta nga ibagbakam Kitap no makalako ka adago sa Maray. Mala umay kayon, gumatang. Tataba daw. Bartakan nakman. Ha? Tapay apartakan ka. Tapno mayroon ko ti sagit tinakam kao. Maray, problemado ni Kwaraw. Panagkunak talaga problema daw. Bartakag ka na. Talaga na sagit tinakam kao. Mala, hintagi no, medyo sirok ti mangga. Adalamisaan kintugaw ijay. Marikwanang, mangtid ka man iti arak. Ay, sige, mabiit laang ta mga laa. Yang iti makunan. Ay na. Nakaragrag sa kakong tataba daw. At damit langan ng painom kanyak. Pulutan lang ang tiyawan. Sana kumpleto ti panaginom ta. No awan pulutan tataba daw. Isu nga ruday ta kahit ti pampanunutak. Pangalan ta nga iti pulutan ta. Aguray, ta panunutag man. Karni ko matimanaw. Kayat mo ti manap? Unta ta. Kita ta nga lumablabas dito sa ngwanan ta. Dahita na eh. Wow! Nagdakla kawitan. Makin manok nga ta dahita. Manok ti karuba. Kaya't mo, tatukmaakan. Ay, sige tataba daw. Tukmamaon. Nalaingat kahit amang tukma iti manap. Unag pa isaw. Ibagbagan ni uncle ko nga inteng. Dahil takano ti paglaingam. Tiagtukma iti manaw. Angamjak mamatay. Aging gasaan ko makita mismaw. Ay, saan ka mamatay? Aguray ka. Ti pakita king ka. Maakakastoy at... mamati kan. Biliba kong tataba daw. Naglaing ka talaga. Palakpakan nak mo ta. Ay, kato na. Naglaing ka talaga, tataba daw. Mala, ang kaparting nga rudain. Talot puntan. Isuday tuyan, tipulutan ta.
Imbaon ko ni badaong amapan ijay bangkag. Nga madamot gayam dita amakiin inaw. Imbaon mo, aya. Katuan, kunak amapan agmula. Ay, mabartek manen no kastaa. Ay, uray mo't day tatanaw, nabartek manan. Ay, awan manan. Awan manan ti agronda inton rabi ay. Ay, sigurado nga agunget to ni Inteng. Inawis siguro, ani ba dong nga aginumda? Sigurado nay, mayat ti kakatawaan da, maray. Nakaragrag sa ka kita, tataba daw. Si kalaeng may tinaragsak. O di ang katawa ka mo't ngamin na. Kasanwa ka makakatawa. Kahit karay kay matlangan na duwa, timbate, mapulutanay. Ah, sino ay tinang pulutan, tataba daw? Damagin pa lang, mate. Sika Ah, ay una niya. Kasanaw, nakalidlidayak mo't ngamin itay. Iso ako nakapainuman na. Ayuwan gaya man niya. Gaputa kayat kong erwarti sakit tinakam gaw. Ayuwan gayam. Kahit anya itayin, di baga masakit tinakam mo. Ibaga kinton madamdama. Ituloy tapay ti agisyat. Kaya't mo asawain, kurang pa ita ininom mo. Tapno maibkas mo ti sakit tinakam mo. Kurang pa niya talaga. Ay kitang shot na pa yung aruda. Maray, noo may gumatang ni badong iti ara. Demon lakwan. Apay aya, Kano na barbartekdan? Saan tumanan ang makaaway? ay na, arak laeng ti mabili alakok, iparit mo kidain. Kasano ako na makalako ngay? Ay kitadan tulat ta gumatang Umay dalaang umutang dagita. Pada magkayam dagita. Ay wun nga rod maray, agpapada kayo. Alisto kayo lang nga umay umutang. Nay, nabartik ka. Uwain, tataba daw. Naparte ka kaon. Nabartikan. Nabartikan. Matay. Nabartikan na duwa. Wan nga raw, tataba daw. Ay, yung san ka ba lang tayo gamit ko araw? Agtugaw ka pa nga mina. Apay aya nga, purado ka launay nga agaway. Sa bagay, at dapat basit nga inumunta. Kahit saan mo pa'y kinaram kam, dagiti dwasa ka ti manok apulutan ma. Ayun, gaya man niya. Sabay, at dapat lang kukuda. Karam ka mo na. Ay, sagay satan na. Ay, o sige pagsagay sa antan. Ngati bagay, dito kan nagid, uno dito kan nawan. Kumpurmain. Oy, at idog samat ti kukuda ito inted mo kanya kakaray kay. Ay, agpagpada na lang. Mata, sige, karam ka mo ba? Mayat gaya makaram ka munti ka kukuha sa katimanak. Abay nga tataba daw. Agananukan. Ha? Nice palang kay titulang. Ay, naguri ka. Tukawak ni Nana Tuyang. Nana Tuyang! Nana Tuyang! Umay mo ispalan ni Tata Badaw! Naispalan ni Tikaray kay Timanaw! Ay husyaon, naikatan ginagatidog ako kuti manok ang nakaispalam. Ay, awanan na ya. Ay salbag ka, tilang aming ngal-ngal-ngalam. Pulutan mi nga raw. Agrasyon ka pa ilang. Ay nabadawng lakay kan, di mon kabailan ti agkarumkam iti tultulang. Ay, nalaingak mo iti ngagkaramgam iti tultulang. Sa bali idi kan ita. Ay, agyaman naktuyang Tainikat mo, di kukuti manok dito karabukob ka. Aginom-inom kayon to mga main. Kunak amapan kay bangkag.
Nagistambayak laeng ije tersina ni Mari Kuanang. Tako na kapag ininanak. Kahit nagbartakan. At dangarod ka no sakit tinakam na ni Kwaraw. Ang di na magayam na ibaga, di sakit tinakam na. Tanya ko mati sakit tinakam na. Mamati kamat nga da sakit tinakam ni Kwaraw. Apay, pudno anais palan ni badong mo, Maray. Ay, wun nga rod maray. Nagdakkel ako ko ti manok ti naisalak ije karabukob na. Koko, timanok? Apay, kasano napasamak dayta? Kinarawat na. Apay, kinaremkem na uray jay koko, timanok? Wun maray, di na pampanunutin alakayon. Saan amabalin basta-basta karumkem iti tultulan? Wunmet ngamin Maray. Ay, imbag tamayatan iso anapanan ije bangkag. Nasayaat met ano napanan. Kano naglawa di mulaan na itinatang. Ay sos, nabatan akwarta daytan. Ay, katuan amaray. Sapay ko tawan man ng timangawis kan kwa na nga aginom. Kagawad, agistambayak man dito'y tersinam. Wen ngemnay. No daw may gumatang agdisi ka dita. Un ka day. Ay, jak kayat apasalsali ka dito'y tersina kwarawg. Tanay, awan ti umay gumatang no kasta. Imay ka din ni tata ba daw? Limabas itay. Napanidji bangkag na. Urayak lakit day. Napangaya man ni bangkag na. Kawan, apay ay abirbiru kam. Jak pa'y ngamin na ibagakan kwa na ti sakit tinakam kao. Adda sakit tinakam mau. Adda. Kit ibagamon ano anya day ta sakit tinakam mau. Tapno malag-anan day tarik nam. Sana basta-basta may ibaga, kagawad. Oray siya kakagawad. Di mo mabalin nga ibaga kanyak. Wang, nilang tataba daw ti mabalin ko apang ibagaan. Kasta aya. Uraya kun alumabas. Tawisak nga ginom kami manain. Mabalin kon to siguro nga ibagakin kwa na ti sakit tinakam kao. Lumabasak pa dito'y balayaw, Maray. Sige, pare. Naggapukan sa ije bangkag mo. Wan, Maray. Imbagan ka, tanakamula ka manan. Ay, wan mat Maray. Imbag tulad na pagbayad ni tuyang ko kadagiti utang na. Tataba daw. Nay, apay, Kwaraw. Urahin ka lumabas di tatersina ni kagawad kwa nang. Sa bali mo tinagnaam. Ay, way, tas asidag ditaw. Jak pa'y naibagakan katibag-baga kasakit tinakam kao. Saan pa yaya? Sampay. Ibagak pa'y laang. Ay, kitibaga mo na. Sana mabalin na ditawi. Aginom talangin inton bigat. Ijay manin sirok ti mangga. Ay, kituwa na. Anyan to nga ti pulutan ta, tataba daw. Ay, jak kayatin ti manaw. May ispalanak tumanay. Harigatan. Nungay day ta ukudam ti pulutanan tan. Dahil tinuang kaw. Kutuhanan na. Ay, sana mabalin ako, Kwaraw. Kakaiso na ano ang kaw. Pulutanin takiday. Di uray kornik tulangan ti pulutan ta. Basta agsat ta. Saan ka mapan ije bangkag itaba daw? Paginanayin nakmit Di of kumit Awan ti day off dagiti agbang-bangkag. Halidingay, adda. Tila bagbagam. Apay, anya ti ramidam. Aginanak nga raw. Di mo aya mawatan ti aginana. Anya kalaki din na yatuyan. Kaya't mo, puro trabaho. Ay mabanugak mo Sakmanin ti gumatang iti arak nga inumain. Ken kurnek apulutan ta. Tapno may bagamon ti sakit tinakamaw ko araw. Isu ka ta kay kayat ka, tataba daw. Wain, kitap no may bagamon ti sakit tinakamaw. Rugyan tangarudan ti agsat. Nabarteken ni badong mo, Mare. Hitaam nakadumugan. Ay, wan nga raw. Kabailan na pa'y nga ti agaway. Ay, panagkunak ket saan? Anya langatan ti pagsarsaritaan day ti day di akwaraw. Ay, kat amom ngay, no adamat sikret da. Ay,
Ay sos, Maray. Nakitam day, Jay. Tiyan niya, Ay. Maray. Kalat matan adinanog ni Kwarog ni Badong mo. Ah, ha? Ananay, danugan namanan. Ay, may kadwanay tan. Na, Ay. apay ngay adanugan na matan ni Badong Kaw. Apay nga in-street ng mitay. Anya ti basol ko king kangay. Kahit pilpilitan na gaya mamangibagay ti sakit tinakam kaw. Kituain. Ang apay adinanugnak. Gapoy ti sakit tinakam kaw. Kaya't ko ti dumanaw. Ay, nagloko kan ko araw. Sakit tinakim mo lang ti damdamagag. Ang dinanugnak mo tinadagaws. Naibaga kong ti sakit tinakam ko ken ka. Tataba daw. Ay, isa na mabalay. Naskin na mabalis ka. Ha? Danugan ka mamay na. Ano ka? Ay, ano ka? Nagsakitin ti pangak adinanog mau. Kayat mo ba, ya? House down, tataba daw. Ang mga no, agigida na may kat amin ang ipan kaw. Yaski ka. Basta kalatan dumandanog. Nagawit akong tataba daw. Agyaman nak iti arakin kurni ka pulutan ta. Kasanaw, asaan nga agsakit tinakam ni Kwaraw, kat pinaay dya inaram na abalasang. Kasta ya, maray. Ay, idinagarmanan, pinaay damanay. Ayun, ay matagasgasat ni Kwaro, gay. Idinagarmanan, pinaay dalata. Ayun na yan. Nagadun apan nakapay na ita. Ay, katwan, isuan na sakit tinakam na. Kat si kama, ti pinangipapasan na, iti sakit tinakam na. Wait, maray, ang dinanog kumuta. Ay, di mo lakot pinasensyaanan. Ay, kad nuam mo kumakas ta tinapasamak. Ay, kad nagpadanog ka. Ang linisya mo laing kuma. Agar-aram sa manan ita, jabalasang dita abagatan. Ay, kad nasayaat mo ta. Ta sana siya ti pangipapasan na ti sakit tinakam na. Ta lumaban na ka talaga. Nga raw, da ka mo aladitan, sige, agayab ka mutlangan, kadagiti umay agatang. Ayayaban na ko nito yung kumaray. Agawid na kaon. Ta naungit day tabakay. Alangar da, ingka nga rudan, kabado. Ay na, tatabadong. Unang pay dagiti ipatrabaho kan kanina na toyang tapno saan nakangaungkan. Ala sigay, dinan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Junre. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.